All right, party time, headquarters, 1st Infantry, North Vietnamese. Rakos. Barakwereka dutangira ku birindiro bikuru bya infantry ya mbere. Infantry ni ingabo zirwanira hasi. Ibi birindiro bikuru bya by'ingabo za Vietnam y'amajyaruguru, North Vietnamese Army. 1st Infantry muri division ya mbere, 1st Division. Abakomando bariye agateri karyoshye, ba boss bapanze umuceri bafandi. Uko filimi itangiye, izina yiskwende ntabwo turarigeraho, nari kubwiye ariko field of fire, tere y'umuriro. Kumva ko babaguku barimo kurya, urumva dudu yabateye nijoro. Hakuna abaguku barakina urusimbi, abandi bari hanze barimo bararya. Kumva ko bakina urusimbi bafandi nabo ntabwo baryama. Abaguku baratewe, abaguku batewe durababateye. The Americans ni muri ya ntambara yabo ya zamani. Iyi filime niyo mpamvu nyibahaye, nukubera ko ari Ndayuhurume wayimpaye. Azize imyaka ingana n'imyaka ye. Commandos there. Ibintu byinshi mu baguku darabaga ibunda bafite bije ikigo cy'abandi Commandos muri Vietnam y'amajyaruguru, Northern Vietnam. Imikino y'abagabo barimo baramara abantu. Nuko tuyitangiye field of fire. Tere y'umuriro akakarangije kurya kaciye yo kumenya ko rwose ibironda bigwira. Bageze basigaye mu biryo. Ni cyuma ntacyo wumvise. Niba teye ikindi uracyuma. Muri bafandi. Oto. Muriro we. Hanze byarakomeye no. Babari hanze bafanye. Mugiresha. Ibibunda we. Mugito. Abagabo batewe batiteguye, abaguku batewe batiteguye, b'Abanyamerika barangije. Kumbe hari abandi bavye n'inama bambaye imikara bagiye kwagira basanga bene wabo barashize. Abambaye imikara ni bande katurore. Bakigira amazimano muri iryo joro. Moto. Bambaye imikara bahageze nyuma. Bakoregeresha abaguku bambaye bitandukanye. Abambaye za ntwari bakurikiye b'Abanyamerika katurori. Komeye bahaye abaguku shawo nyuma y'isoko kuri tere y'umuriro field of fire. Bararangije bacaho. Kumbi bigabo bifite amato yabyo arantu byari byahishe byaziye mu bwato. Icyabazanye gisa naho kirangiye. Ciao. Vietnam mu kubarasa harimo abayobozi babo bapfiriyemo bagiye kureba Abanyamerika barimo bararenga mu bwato. Agenga sana. Fandi wabo mukuru. David Carradine n'umukinnyi w'imena. Filime yiswe Field of Fire.
agace kibera mu muriro gusa bahora bahana. David Anthony Smith bose n'abakinnyi. Scott Adley Danny Barnes akarimo cyane. Henry G Mutonic Joe Mary ndetse na Joe mugenzi we na Ken. Azina ngaya ni benshi cyane. Steve James Aroni Robert T Achi ndetse na mugenzi wabo Nonongo Bon Camino wonu muguku Joe Batak ya mashow Edgardo Vinarao editor yaranononsoyi Thomas Mikevich bose n'abatuyoboreye Christopher R Santiago yarayoboye Sirio H Santiago nawe yarayoboye babaye ba director tuvuye andi nambara yabera gatugaruka mu kigo cy'abanyamerika. Abanyamerika muri Vietnam baragiye maze bakajya bagira ibirindiro byabo ku buryo nta mugugu kwayoboka. Kandi wabo asanga abapagasi bose baracyarya icyo gikurura urutoki aravuna. Ikindi nacyo naho amazi nuko abakangura kwa ruzingo weva mu gusenga. Wewe amushenzi bakurura uruguru fandara jariyenza shaho. I want you all taking a shower this morning. You stink. Man, come on, wake up. Matayo gukanguka yarenze mwabaswa mwe uyu bamumenya amazi ariko ntari bini fandi ubikoze. 30 and a wake up man and now that. Je nakangutse gukanguka bamushenzi baragwereza baraganira kumbuko arimo kugenda hakurya ari cyongeye fandi yagikuruye urutoki kirongera kirasinzira. Fandi ngo ariyenza gusana n'impamvu. And my head's still full of hot jungle juice. Mwana nibwo twaze kiva mu mashyamba none yamenye ikigoryi hasi acaho. Nino njogonye ubwo akamumenya hasi barabeshyira fandi tu kuko ni waje bose abashotora tuvuye tugaruka kuri uruhande mwituma nawo hari watabazaga ari mu ndege. Mayday. Yavugaga Mayday nibwo butabazi nuko batabaza abakomando arangije guka mu ndege yo kuba hari utabaje kandi agomba kuba kwiye mu matware y'abanzi. We've got a Mayday on the trail, 2 down, area Alpha 2. Ishero dufite abatabaje none angaha indege zabo ebyiri zigomba kuba zigiye hasi. 8 for cigarette. Ntabwo turamenya ni bande. Sandy flight on the way. Tugomba kohereza ikipe yo kujya kubashaka nona. Iron Hand uwagukaga mu ndege bari bamuhaye izina Iron Hand kumbe ni Mashoro Wilson. Major Wilson. It's unlocked. Injira ntabwo wafunze. It's not locked. Okay. David Caroline niwe baje kureba. Mr. Wilson from the 388 just went down over the trail, sir. Nyakubawa. The new G model Phantom. Major Wilson mukanya gato y'indege y'umunasimba habi. Sini butabaza. Get on the horn to NKP, Willie. I want a maximum rescue effort on this. If there's anything left of that damn plane and the crooks get a hold of Wilson, they'll have it all. Abaguku baramutse babonye Wilson bakamufata mu maboko yabo turi mu bihe bibi. Nyene ikipe y'abasore nzima ijya kureba Major Wilson. Kumbe Mashoro Wilson ko yakaguye. Niba ari we wuyu mwibuke ngo baguye ari babiri. Abaguku baguye kuri radio. Ubutabaze tugiye kubwohereza. Teko mushaka undi tujya gushaka undi. Kumba abasore bavuye mu ndege bari babiri. Zararashwe. Majoro nguyu akomye arimo arahisha umutaka yavanye mu ndege niwe duheruka arimo kuvuga Mayday mu mashyamba kandi mirongo y'abanzi. General waravuze ngo nibakora ibishoboka baramutse bafashe umugabo ari muzima bari mu byago muri za operation bari barimo muri Vietnam. Ibivugo biragenda biteka turori Major Major Wilson ikipe mutabarira vaye katurore aho yarabitse neza umutaka budura baguko ngo barahinguka Manywa Yingo Fandi Keep on careful. Don't keep on that. Ducky. Tabasanya kumushakisha uhasi. Keep out. Mugeresha. Nene mama mujiri. Baka mugabo baramushakisha umugabo aciye barareha shawe nabaguko ubugabo ndakubwiye burareha bumutu ruhande nakabunda gatoya sha abandi bafite nk'urushakite kabucura sha afite akazingo niko yitwaje mu ntoki ndo ndufite akangana nkake
baraza bamushakisha. Sandy, this is Iron Hand. Sandy, you need Iron Hand. Code name will be Iron Hand. Sandy, Iron Hand is down, son, from that bend in the blue line. Iron Hand inakuye hasi. Mureba ibirere byo bisa na hari ubururu. Hey, amushaje ramagara hano hasi sha. Tumushake sha. Tumushake. Abaguko bari kumuhiga. Kumbe hafa hari ikigo cy'abanyamerika. Ikigo cy'abanyamerika niho hari ibirindiro bikomeye hafi y'imirongo y'abanzi n'imirongo y'Abavietnam. Iyo bijuse rero abanyamerika nagesa nabo babiri imbere mu mikino. Armstrong and Linger. Daviko, Karame fan. Attention. You wait here till I arrange for your buggers. Yes, sir. Mumenye neza hano mwishiye. Yes, sir. Muri bashasha mugomba kwitabira akazi kose nko bisabwa abandi batacane nyakubaho. Bite mwanzingo mwe. Hey. Bandi baramwikiriza kumanga ahita nzavumba nimwe byarwanaga nijoro. Genuine Mr. Charlie Souvenirs right here. Oh, wow, souvenirs. Muze mbaye souvenir sha. Souvenir wangu. Coolly. Njya kureba za souvenir ni bishyashya bishe. Ni za makurutu. Kumba baramenyereye mu kazi biyambarira nka John Paul amasaha 28 na nijoro batera mwibwe neza bari mu bintu by'ibishati bimeze gutya. Bambara nka John Paul na abastar. Mu mashyamba banyweramo akamogi. Baba barabakaguhereza. Babajwe n'ibyo barimo kunywa. Hey, you can't get this anyplace else, man. Kumba bashasha nago bashaka gupfa kwivanga na bariya. Hey guys, is that cheap or what? I mean, cheap. Real cheap. I told you it's cheap. Hey, they said... Muza mufatana mwabasukamo. Regulate. Bani nyuzura bashasha. I don't think so. We better get back in formation. Hey. Wangu tuvana we buretse kugenda sha. See, out in the bush, Charlie's dick is too small to cut up. So we take it in. Huh? Turagwitishamo ibyo ugomba gufata maze ukazana umutwe munini. Finger licking. Mugomba kwiga kurya ibingibi. Ibintu baryaga ntabwo bibaho. Show the world what tough shit. Iyo nyamunjongorerwa. We got live on it. Bari abasheje ntabwo bazi iporezo biryoshye muri iyi minsi. Can't be more than... Uzani bakubita kabiri gatatu mu ishyamba. Didn't even smell yet. Yena ndumva kitananuka. Taturya wa gisenzi we fata iporezo. Barimo kubakamiritsa mu mashyamba. Two green, start on ears. Mwana mutoye. Mwakiryagagura hano. Muzapfa natwe twarapowe. Kandi arimo kurya yumva. This a real ear, where are the peaches? Ibi ni ibiki mwabahaga. Iyo arimo kuambura ngo ni ibiryoshye. Kumbe banyuzuraga batarimo no kubirya. Kandi twasize barimo kumuseka. Yacu bidatinze hari indege yaje kureba Major Wilson. Mu mashyamba bitwa ndi mazina tarayabo. Hano mu ishyamba bamwitaga Iron Hand. Kuboko kw'icyuma. Fande kuboko kw'icyuma indege yaje kumutora ngiyo. Yaje kumukura neza. Nibuke neza abanzi bari hafi aho bazana RPG dore baguko. Dore abavietnam we kumanywa. Kaso ryo kumanywa rirakatsindwa bigeze kuri indaseri gagiye kumuhumetsa. Kera. Indege sense kwirokoka tu. Ubugabo bwarayegeresha. Dore baje gutora yewe. Landing uye. Baya, majoro yaraje kuyinjira bayo. Fanda se muguti we. Baya. Otu. Agasanze na target kagira. Sir, this is Seashell. Come in, please. Hano ni Seashell, muratwumva bava. Seashell, come in. Ini Seashell. Bebe, RPG. Baruye shawo. Barayihaye shawo. Ko bakavuganye general ahantu arabyumva. Bwendaga kumuha. Atoneka kamwe arangije acaho. Nabwo bwendaga kumutoneka. Amutonetse ukuguru. Nabagatoneka igituza. Bamushenzi. Agenda bamutonetse. Soon's curtailing error. Bandi. Government ihombye indege. What next? None iki gikurikira, what next? Okay, the Chancellor's is just up the road from here. We can get special ops to cut loose a chopper, put him in on site. They find Major Wilson, get him to a safe place, and we pull him out as soon as the weather clears. Munshakire special team, ikipe idasanzwe special forces commandos. Special force ni igomba kujya kureba Major Wilson. Bakamubona bakamushyira ahantu harinzwe ni indege iri bubakuri. Ariko nta yindi ndege twupfa kohereza. Your rate is on site up there. Bagiye kohereza abasore bagenda hasi ku butaka. No matter what the weather is. I'm sorry, Willie. Sir. Nyakubahwa. Look, I think you and I both know I'm the world's worst general's aide. Nyakubahwa general, ndakeka we nanjye turabizi ko ndi umwe mu basore beza cyane bakora neza akazi. And when I do, sir, Nimbikora. you'll approve my transfer back to F4.
uzansubize muri Air Force ndagira ngo unyohereze njyane ni special Do force. anything to get off staff duty. Sawa musore muto. Okay, Willie. Ndabyemeye Get up there and coordinate things with the Army. You are going there to coordinate things in the army. Ugiye kugenda koko ingabo ni wowe uri bube uhuza ibikorwa byabo bose. Hanyuma operation ni igenda neza ndagusubiza muri Air Force umwana yashakaga gusubira mu ndege. Nawe nirwanye mu kirere. Bakomando kumbe bagiye gutumwa mwibuke neza hari igikipe shaka kibirara shaka. Bimwe byanyuzuraga abandi. VA territory. Guys are walking encyclopedia on the SP1. Meja yafatiwe mu mirongo y'abanzi. He doesn't want Charlie getting his mitts on. Hanyuma kandi wowe ugiye kugenda n'ikipe yawe mugende mugiye kumutorayo. Mukamubona muramushyira ahantu harinzwe. Coordinator hano. Uri buhuze ibikorwa nibagiye kujyana nawe kandi Willie. What we got here? Uyu guys. This is Lieutenant Reynolds. He's General Simmons' aide. Uyu bamwita Lieutenant Willie. Be overseeing the mission. Muramuri kumwe ni nawe indege iri buze abere cyane muri landing zone. Cyarabanje kiramureba shaho ni cya sergeant. Any bush time, Lieutenant? Kandi wari wajya mu bikorwa nk'ibi tugiyemo. Any training in Panama? He won't help you out. Ni imyitozo yanjye nayo muri Panama. If that guy's alive out there, me and my boys will pull him out, but we go alone. Twebwe n'abasore banje tugenda twenyine ntabwo twigeze twitoreza muri Panama twitoreje muri aya mashyamba yina. I'm an extra chance you've got in finding him. We nije mahirwe yenyine mufite yo kubona Major Wilson. Special Ops will have a chopper on the pad at 0500. Reynolds will brief you on the operation site. Mukabona Wilson uyu muri kumwe araberekana mu Your life. ukunda ubuzima He'll bwawe. teach you the bush overnight. Umenye neza ko twe turara mu mashyamba nimo twibera twibaho nk'inyamaswa. Ba Lieutenant yaje batabishaka. Sergeant arimo arasuzugura umuruta. Ngo bamenyereye amashyamba nimo bitoreze nimo barare nimo birirwa. Kumbe uko wa general yatumye wa musore Lieutenant. Rundi mugabo wasaga ntarimo guca ku ruhande arangije za kuno hari akabari. Mwibuke ni mu baguku. Abasore bari bagiye kujya. Uyu ko yakaje mu kabari kumbe harimo ikintu kimeze nk'ikiradiyo. Akorana direct na general. Kumbe operation zose bapanga itanyohereza ubutumwa. Ongai. Avuga ikigugu. Vietnam. Ararega. Abashaje ngo baraje bohereje ya kipa y'indya nkurye barabarya. Indori ikipa yagiye kohereza. Ni ibirari iyo bitarimo mwita biba biri mu bintu by'intuza by'amakarita. How many missions? Na Lieutenant bamwije mu ikipe dore nguriye n'agasegereti. Yatangiye kubyiyungaho dore ukuntu byiyambarira. Nta na kimwe ushobora gusanga cyambaye umwenda uteye pasire kada. Ni ibintu by'ibishati byacikaguritse. Ibintu by'amasengeri. Mama's number one son. Abashenzi barandiye wangu. N'abakuru barimo nakene n'abakuru asheta grenade. Yashiriwe. I just have 2 questions for you. Ufite ibibazo bibiri. If that's a live SATCOM grenade, how come none of you fucking lerps are hitting the deck? Can anyone beat a full house? Iyo grenade ndaceka nayo ndayiriye kuko nta wandya hano zabwana gusa. Fuck me. Mwana yishitira turiye wangu baratukubaruta. Nta mikino bigira. Sergeant. Scram time. Nicyo gihe cyo guhaguruka. Here's where Wilson went down right here. This is where the chopper bought it. Hano ni indege bayitwikira. Barry is crawling with NVA. Hano agomba kuba ari mu mirongo ya NVA, National Vietnamese Army. Niko ingabo za Vietnam bazita NVA. That means he's going to be harder to take. Any radio contact? Ibyo dukora byose ni ukuvuga ngo twitonde. Chopper from Fort Blue. Tugomba kujyana na radio yo kugira ngo ize kudufasha duhamagara indege. So we'll try to make contact when we go in. Then what? Our taxi drops us some splits. They can't chance hanging out in the hot LZ. So we find Wilson, we take him to higher ground. Turafata Major Wilson tumujyane kuri higher ground. Higher ground ni ahantu hejuru hasumba handi ku musozi. That boy flying once we find him. Aho ngaho niho indege igomba kudusanga kandi tukabikora bitarenze amasaha 48 no kuvuga ngo ni iminsi 2. Urugendo bagomba kurukubita munsi umwe. Undi munsi umwe bakabagezaho bagomba kujyana Wilson. Ari namwe irambara irangira bamucyura bamuzana. Kumba aba Vietnam ntabwo nabo boroshye. Mushenzi wakagofero wajyaho ni safari. Abaguku nabo bafite special force yabo. Uko abanyamerika bateguye ikipe yabo ya mbere nziza. Aba Vietnam nabo bafite abanga bambara imikara ni ikipe bizera. General Toy yarapfuye kuri wa munsi mu nkambi ya Champo. Yarantunguye. Barimo baraganira n'umukuru wabo nabo bafite general. Hear about now? Yakuba unyihangane kuba nawe uragufatiye bari abanyamerika. Nta kibazo. Don't keep talking.
wowe n'ikipe yawe ya special force nizeye icyo mwankorera ko ari kizima barenda kohereza indi kipe ngo yo gutabara wa majoro wabo waguye ina uyu majoro turamutse tumubonye aratubwira iby'intwaro nshyashya abanyamerika benda gukoresha inaha iwacu barimo barohereza ikipe yo kumukura inaha amagambo ngari yandika mu cyongereza ushoboye icyongereza niyisomere mubone mbere yuko ikipe y'abanyamerika mubona aba Vietnam nabo bohereje ikipe yabo ya special force ni ingabo ariko nabo bafite barimo special muri bo nyakubahwa turabikora turafata mu majoro mbere yuko bucya before dawn kumva mu majoro bagiye kujya kumutura tugaruka ku abanyamerika aho bagomba guhaguruka ni hano hari uwagiye muri radio yabo maze shara ikorogoshora uyu mugabo mwibukane nawe wahamagaye aba Vietnam cyagiye ari mu kabari ababwira ko bagiye guterwa agomba kuba ari umugambanyi tu bango ni sawa kumbe kire korogosho ikiteye ibyuma shaho dore ikipe bohereje Poli ni uyoboye dore wo katwe ukuntu biyambariye ni ibibandana ibintu by'ibisengeri nawe ugenda yambaye neza nuko vuga landing zone ntago bari bwongere kugenda baparikana mu majoro bari mu Musange Major Wilson abana baparika kure cyane ku buryo bari bugende n'amaguru bakajyaho bamukura ni iminsi ibiri mission ni iminsi ibiri ni ikipe iri special forces ni special force commandos majoro aha nari rero inzara we yatangiye no kumukubita tu hayo data we uzi gukubita n'umuntu w'umugabo hayo bankene hayo we uko hamagara kumbe dora baguko bafite ikipe my friend bandi murebe hano vandi kumbe uko barimo gushaka wa mu majoro dore n'abanyamerika baje gushaka majoro nakubwiye film igiye kubaryohera we approximately 600 meters northeast of your own place. Ndi muri northeast mburasirazuba bw'amajyaruguru north na majyaruguru east n'uburasirazuba hariho mu Nsanga over bw'umusozi muremure usumba yindi over kumba aba bamwumvisha ko bamwumva mu ndege n'abaguku bafite radio bakuye ku wundi muramu nabo baramwumva. Oh yes, I'm scared. Ufite ubwoba mfite ubwoba Don't go to jungle, they might get imyitozo so bambwiraga ko akoreye muri Panama yari iki kapushinga filmira ugisaza tekezo sageze arimo arabaza lieutenant ngo ufite ubwoba no kuvuga ngo aramusumba kikabanza ngo ufite ngo are you scared and that of course I'm scared uko aba Vietnam bari mu nzira baza uko naba bamanutse yewe rege baparitse kure cyane mission ni iminsi ibiri 2 days mission mwitahire tugezaho umwana rira nyirakuru na nyina ntibumve indege irabasiga muze bagabo tugende bagabo twanda mesemo we munkurikire mwanzavumbamwe abaguku bari hano bambaye igisirikare nabo dore inzingo z'abojo yewe dore inzingo z'abojo inzingo z'abojo tekeza ubu barashe bahungira ibari iwabo nta cyepfo cya ruguru majoro baje gutora bamurashe karakaguru mbese aragenda asa nk'uwambaye umumbunda umwe wo kumbabura mira Whose glasses, fly boy? We don't use. Wanga ibyo biri nete byaye bikureho hano tugezaho umwana rya nyine nta paraburiza hano nuze kuhirya kirimo kiramurukiruta cyane kimwe mwibuka cyamenyereye intambara zina film itangira n'ibyo kipe batwerekana none batera aba Vietnam hari abasore babiri babohoje icyo gihe gabo kiramutegetse akuraho yarazanye za paraburize n'imyiryo bageze ku musore wa mbere wahanutse ari kumwe na Wilson we yaheze mu giti mwibuka aba Vietnam radio batoraguye ya mbere bayambuye uyu murambo ni nayo mpamvu bafite amakuru yose aho abanyamerika bageze Wilson buri uko ahamagaye aba Vietnam nibo bamwumva bandi bari bambaye paraburize nyiryo yavuyeho akoze gukamuka sinzi kibaye mugabo yaranyereye yikubita hasi niba arekuye katurori mugabo ntugatinye cyaguye hasi kirarasa rwagenda ngo urutoki ruri mu mbaruta niko wagishenziwe baratukubaruta ni mushyashya nibwo agiye muri iki afite ubwoba shaho ku buryo arahanuka karasa yakanze na wundi baje gutora ajyaho n'abaguku bamuteye sergeant bageze hano maze abona abagabo n'umwe babonye
mugabo arikurura kumbe niwe bamugezeho kare muze sha dore ukuntu bambaye dore jomporo Meja baramubonye yikangamo ikipe mugezeho hakiri kare kumubona Yesu ashimwe haleluya abarokorera imambwira bamubonye kare haleluya Imana ishimwe rwose turongera gushima Imana bageze waba amahoro reka turore cyo gihe cyo gutangira kuva kumbe bagenzi babohereje indi kipe Iran special force yaba Vietnam baranje batega za land mine za mine ukuvuga inzira babaciyemo ntibayisubiramo ko bateze za mine ubonye itunda matunda yiko mbere aba bakomeza kujya imbere ntago bazi ko matunda yiko mbere matunda ari imbere abakaratasi baje abarimo gutega bose barabimenya ko abakaratasi baje abakaratasi baje fandi ngwino tugukure hano fandi aragenda nk'uwambaye mu mbunda kaguru bakarashe kumbedera abakaratasi matunda yiko mbere abashenzi batugezemo sha yewe matunda araba baratera zaso mugende bagabo mugende nubwo mwashira mugende matunda yiko mbere barekuriramo Sergeant RPG undazira Field of fire igice cy'umuriro niko filime yiswe ahantu hacanirwa gusoma ahantu hacanirwa umuriro RPG rocket propelled grenade mu magambo arambuye niko bayita RPG kandi umumbunda bimeze nabi inzingo z'abosho siyemeje zisashe kumutora dore mu jompori acaho kurikina biporomate nta kintu yari abahanzi nakubwiye bajyanye ubusitari ariko birarwana mu busitari bwabyo abapagasi barabamaze bamariye abapagasi sha turukwa storm front coming in. No choppers till the weather clears. We sure as hell can't stay around. bageze hano cyari igihe cyo kuruhuka barabona umugabo atapfa kumujyana gutyo bamugezeho bagiye amahoro badashatse uburyo bundi Terry knows about it. Get a message through and tell him we're heading there. We'll advise along the way. If it clicks, he'll never make it. He either makes it or he doesn't. But you can bet your ass you won't if we stay here. Effie. ntabwo twakomeza turimo kuruhuka muri ubu buryo dukomeze tugende mpaka tugende we ntabwo uyu mugabo twamugendesha gutya can't make it umva lieutenant ntabwo natwe dufite ubuzima bwo kuba twashyira mu byago dutegereje ko baguko badusanga hano Okay. Hello? Okay. Good day, Bob. Mate. Good day, yoy. Hello. baguko bahamagara bene wabo ni ugutangira batumiza kandi gakipe kajya kwiyunga kuri ya special force akako karaca mu mazi abanyamerika nabo babimenye barasa nabo babizi neza ko bagiye gukurikirwa mpaka nakuruhuka abaguko no mu mazi baciyemo babatangira banye babona inzira basigaranye ariyo guca mu mazi yonyine kuri ubugabo abo ni bamarini bo muri Vietnam gato bafite bwuzuye imikeka hejuru n'ibirago Meja yabaye igicumbi Meja yabaye igicumbi katurori biragenda gute
Meja yambaye umumbunda mu kaguru. Katurori. Mukarage dore nguyu yasigaye. Mwagezeyo nangeze. Bagiye bazana ibiti. Majoro kadashoboye koga. Fandi ryamaho fandi ryamaho. Ryamaho fandi. Barasunika. Umusunika nk'igifuka cy'ibirayi. Kumbe dore ba marini babaguku nabo baje aya mazi abacamo. Aba Vietnam niyo mazi barimo gucamo. Uziko Katurore. Ibi ntabwo biri mu meresa wa tu. Niko bigaragara tu. Urubugabo. Aba marini babaguku shana abaturage. Dore bashenje mugire. Dore bashenje. Dore. Nabo babona abaguku. Moto. Muriro kundi. Yazanye cya kimunda kijyamo igitoki. Meja atari banamugeza uko ashaka kubatwika bataragera hakurya. Ya Rore. Kompori yarabahereza. Bafite we nabo bafite. Poro. Java wangu. Bari barasha umuhumetso. Jebu. Wino shabashenje ndabaye shabashenje. Ntaye bashenje sha. Abashenje bataducika. Kumbe ari burimo kwambuka bwageze bwaciye kuri. Barabubona bwari bwasaga n'ubwatangiriye. Mu rugamba ubonye undi imbere niwe umuhambere. We mugire hano hari ubundi tugiye kwategera nabwo tubuhereza icyo imbwa yaboneye kwiriba. Imbwa igiye kumugeza shaho barayikubita shaho. Ubu nabwo bagiye kubuhata igiti. Buje ari bugabe 3. Rero wundi ufite urubunda rujyamo igitoki. Ni ujya imbere afite urubunda rubishaho. N'igitoki iki avaneyo nakuma. Ndaje mbahate sha. Agatanga. Yewe. Ayiwe. Hey, uziko twebwe mwuka hambirwa bari babihaye. Muze kuri urwane mwanze zumba nzingo ziraza gutukana naribi ikibi ni umuriro. Ikibi ni ukugahata umuriro. Kumbe babaguku ya special force y'abaguku nayo iragenda ikurikira abanyamerika bararenga abandi bahinguka. Abagingara amafunzo bayakoreye muri Israeli ni Kigali. Barabona bibacika cyane. Meja Yura yanga hamagara Meja ho Delta ubabwire ko abanyamerika barimo kwiruka. Akiuno Turimo turabahata umuriro bakiruka. Kuri sector ya 17 tubabwire nanone bitegure ko ariho berekeye. Sector 17 aba niho barimo kwerekera 17th sector. X-ray. Bivuga ngo imbere niba batangira barabahisemo hagati. Check it out. Maybe something broke along the way. Mwisuzume niba hari ufite ikibazo bivuge kare kuko tugiye kongera kugenda. Nako kandi nakururuka. Urana twebwe ariko tunakururuka turi umutima turi abantu. Hijo de puta madre. Bagiye kujya kuri radio ngo bahamagare. We'll use a spare.
I would if I had the damn thing. nayisuzumye njya kuza Half an hour before we left. radio ntabwo irimo gukora twayisuzumye tutari twahaguruka operator wabo ukora kuri radio I set those in special just to avoid that. na nubwo ari ugupfa gusa ubwira bura makabuga PS bamenye ko bagambaniwe mwibuka hari ikigabo cyagiye muri radio kirayikora gushora bagiye kurira indege Dropped along the trail. I mean, shit like that does that mean to you? nta kindi tugomba gukora ubwo turajya kuri trail aho twagombaga kwerekera hanyuma wenda baza kudutora banaza gutombora ko operation yari iminsi 2 Problem, Sergeant. sergeant ni kibazo ki lieutenant What's the problem? I think the problem is we're out of radio contact. Your flyboy over there is probably going to lose his leg. That's if he lives. And we got a hell of a good SATCOM team on our ass. Enough. dufite ikipe y'aba special force ibaba Vietnam baturi kudutafari twacu special team is on our ass Yeah, hanyuma ntabwo ari byo gusa radio yapfuye what he fucking wants to hear. How do you think the choppers got shot down? ndashaka kugira ngo tugire icyo twumva Not in the mess we're in right now. Every SATCOM team in the NVA is using those damn toys. NVA ntabwo barimo gukoresha ibikinisho bafite radio ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose bashobora no kuba babyumva tutarabyumva The expert here, Sergeant Duncan. niwe muhanga w'aya mashyamba kora ibishoboka wimbaza byinshi lieutenant biro bajyanye baramurebye sasa uriya niwe gikwazo cy'urupfu rwabo ibikwazo biba ari ibibazo Before Terry shows up, if he shows up at all. I can't raise him, sir. kandi ko twategereje radio niba duhamagara asanga bamariye ku muheto sha The radio does not work. How do you know they will be there? radio se yabo nibitarimo gukora muramenya muteko bari Or anybody won't give you what you want, you let me know. umva There's a team of Air Command standing by with 4 Jolly Greens waiting for the weather to break. mutegura ikipe yindi ijyayo indege hanyuma kandi mugira ikindi mukenera mu mbwiri uwo ni general abasore ntabwo twapfa kubatererana cya kigabo cyagiye muri radio kwigorosha nacyo kikabaza ngo ukuntu bashobora kuba babimenya niba nta radio bafite bigaragara ko kidashaka ko abanyamerika bava hano Around it. The map shows it's menya nacyo ari ikigugu we best start climbing. we niwo musozi tugiye kurira wangu niyo indege yagombaga kudusanga wangu With the rope, maniga the gear, and the major. dukoresha umugozi turebe ko twajyayo hejuru gisa na Barack Obama perezida wo muri Amerika dukoresha umugozi niga ibibazo zirahari wa mbere yarabanje arazamuka ni umusozi w'amabuye mister uramutse wanutse gatoyi imbavu nawe urabyumva n'imifupo ikurimo Shit, give us some morphine. No way. umutere morphine yavugaga ko arimo kubabara ngo bamutere morphine ni imiti ituma uburibwe bugabanyuka Come on, sir. Get you up that fucking... Major lieutenant yabaye umuzigo we kandi ubyanze bikonze benshi arababera urupfu tu hari ukuntu ubona urupfu rw'abantu rwegereje wabanje hejuru yaragiye hambere y'umugozi icyo gihe cyo kwenda cy'abandi kuzamukiraho barimo n'inkomere yabo barimo kwirukankana Major Wilson Major code name Iron Hand mu rugamba no mu mashyamba no mu banzi bamwita Iron Hand amasine nyakuri ni Major Wilson abaguku gusa byose bari babiguyemo niyo mpamvu barimo kubahiga cyane mu Major nabo bamukeneye ukakakopi abaguku bagize gutya babona ibinyamerika byurira umusozi baraducitse banyaguhamba hano pandi Tiger Patrol bari kuri Tiger barimo baraza ku ruhande rwanyu kararize ngoga hamagara Tiger Patrol bita amazina baba kuri Patrol yewe wa musozi buriye yewe muze abashenzi baraza aho turisha muze tubahati igiti tubahati muri ivumbi ritumuke yewe no hasi barabacunga sasa bo hashi bahamagaye bo hejuru abuko bakazamutse ziko cya kigabo ziko bakizamukanye wangu halo Oya. Ole. mwihute batabacika twagezeyo ngo Nemesha tutaye. Fanichao. turi mu nzira turimo kwerekera tugende bagabo abanyamerika bari mu byago tu aho bazamutse ku musozi dore ubugabo niho buri buhamagaye n'ubwo hasi
azamuka kumva uko azamuka kuri uwo musozi bagiye ukaturora ibikoresho sasa nibyo basize inyuma dore ikibazo rero ukuntu giteye yewe zaca we Imana ishimwe barabibonye kumva umugabo mutuze musutame bo barasagaze ntibazamunyishyuza hanyuma wowe cyari hanyuma nawe cyano waruzingo nibwo imbunda zabo bakimara kuzifata mu ntoki ubugabo busa naho bwababonye ubugabo busa naho butangiye guhunahuna ahantu bari bashyiramo wowe genda imbere ucungure baho turi bwerekere ducanye mugaruke tubwira ajyana igitoki hano kijyanye cyari ibigabo dore n'urutoki rwe do icya kimbunda kijyamo igitoki uko yakaje kumbe warebye neza yewe zata we asubire mbabwire ko turi abapfa turi imirambi igenda tu tazo yakubabwira ko ari imirambi ihagaze ibigamije mu yewe butama wo kapfa ahubwo abo guhabaraje usibye ko bari buduhate ni benshi urumva badukubye nk'icuri 10 bagiye kuduhaho kujya ngo tubahe twirukanka urumva ayo data we mundeke nanjye niruke fandi nawe yatangiye kwiruka ahari urupfu n'igicumba kiriruka mister urakina ambush ukubonye mbere iteka ashobora kuguha kurusha uko wabicekaga babuteze ambush ko butazara ko bakabuteza ambush bagira ngo buzahita babuha wangu cyangwa turangiye nabi nyagupfa papi nzaguvumba zazaga zerekera hari babona ibishyamba kumba bagabo batangiye gukurura amada naho bakurura amada reka baze bahure nk'inzoka baje guhura nka zanakonda ukatisha ibyuma shaho urumva mubakate kabisa urumva gitoke cyane fandi barikurura kumbe n'abandi barimo barikurura yego zure intambara yo kuryama rero bayitangarama yewe dore abaguka yewe ngo bagiye kurya mbushi bagiye kurya mbushi bababonye kare yewe reka baze bagongane bakubitane imitwe yakabonye arakata ngakariya no hirya yako hari akandi wowe ngwino yewe ubona undi niwo muhambere yageze imbere kibona kandi nako kaje turahaduye cyaduye turamuhato abuzinga we yewe bazara abagabesha tukurumwe nta kindi yakoze yitabaza urugerenade mwakire itunda Sergeant About one thing, Sergeant. This isn't any training in Panama. No shit. Đồng chí, tụi nó tấn công.
Lieutenant. Gitoki uruzego rw'akana agiye kurutera kumbe n'akana gato akana kid baramuhaye waragahaga kamuhaye kamupimye urusaso shawe. Hey, Michael Hawk, let the dude get in a shot. You're in charge if I don't come back. Ngiye kureba niki kibaye bumvishe urusaso rumwe. Sergeant yagiye kugerayo. Sergeant yababariye akana kumba akana k'umwanzi mugenzi ari agasirikari n'akabari agasirikari. Nuko yapfuye. Imidari ye yari yagendanaga mu maguru bawukuyeho. Umukomando wese mu rugamba bafite umudari ugaragaza amazina ye buri kimwe n'umwirondoro bawumukuyeho. Sergeant aramureba nta mwanya bafite wo gushingura. I've convinced them to launch a C-130 gunship over the area tonight. The weather's going to hell in a basket, but they may be able to establish contact. Just tell General nakindi yasabaga nukureba ukuntu bakohereza gunship muri iryo joro indege yo mu kirere gusa none zigwana. We'll try to put a flight of Sandys up. Roger, I'm taking a T-man at first light. Nyakwa mu gitondo cya kare turaza kohereza ikipe ya mbere. 6 out. Nuko biri mu mezi. Ikipe yindi bagomba kuyohereza yo kuza gufata amangaba mu ndege. Biragenda biteka turore. Team in the first light. Muri rwambere rwa mu gitondo abagabo baragenze umunsi wa kabiri suyu nta ndege iraza kubafata. Sibye umuriro bahura nawo. Bahanganye n'abaguku katurori. Muri iryo joro nta no kuryama sha. Ubwo kandi bararyamye ikintu cyo cyaraye ku burinzi. Cyamukarage. Ko cyakaraye ku burinzi n'undi ari hakurya n'undi hakurya abarimo hagati ni bagomba gusinzira bacana no kukarira. Hangu ko ntako kurya wangu. Hagize wemera tukamubaga akaguru tukareba ko twaje. Ko baryamye kumbe hakuno ari cyakananga kirasenga shawo. Kiba kiri muri meditation amasaha yose. I don't know how many times I told that fucking Hawk to quit that fancy bullshit with his knife. I told him to waste him and use a shotgun. You guys just remember one fucking thing. Hawk bought it because he was showing off. Uyu yatangiye gutonga navuga uri yagupfa kwe kuva kare yamubwiraga kutizera icyuma cyo kurusha imbunda. None asa nawe ari watumye apfa. Now get over here and eat your lizard. Atagira wongera kuzana ibintu by'imikino. Mureke nisengeresha. Hallelujah. Kiri amasaha yose kiba kiri mu gusenga. Mwibuka filime itangira aricyo cyicaye bakagitera umugeri. Wumbe special force y'aba Vietnam. Ansimone. Invece a tutti a tora ciao. Nendo ale. Ngo abanyamerika mu gitondo barohereza helicopter yo kujya ngivana ngayo chip. Urabatunganya nabo. Make it 10. Utegura ikipe bihari. Kutafea. Magnoa. Mbere yuko izuba ryongera kurasa indege uza kubakura niwo turi bubapimire. Hari kirimo gutanga amakuru. Abanyamerika uko bapanga hakurya hari gitanga amakuru muri Vietnam. Cyarongeye kivuga n'iby'ikipe biri bwohereze mu gitondo iri bwoherezwe cyo kubakura hano ngo isana n'indege. Haduyi umuntu bavugambanira barimo kibarye gihe kibabamo ubundi barabaca umugani ngo ikikurya kiba kikurimo ntabwo uribwa no mu nda atari yawe inzoka ziba ziri muri wowe.
umugabo bagambanira barimo abo ko bakagenze muri iryo joro bagombaga kubarangiza mbere yuko buke mu gituku nta kuryama barutse akanya gato barongera bafata urugendo ibigabo kumbe byabamenye ko busoboye bari bubuze kubatora mu gitondo aro baje gusuzuma igitongo bajyamo bavayo berekera muri cya gitongo n'ikizu kiraho gisa naho nta muntu ukikibamo katurari kumbe special force y'abaguku bayongereye indi kipe abaguku barakomeza baba benshi maradiyo sha David, tuto tayo. Wagmay. amagara bari hakurya kuri radio kumbe ni bene wabo dore abandi ba Vietnam babongerewe indi special force kipe idasanzwe va kuri babandi bambara ubunuza bw'ubugofero umeze nk'ubusafuriya abana abandi bambaye smart bazi cyo gukora smart birukanga amashamba smart bari smart nka boss wabo dore ngo nyiribondo nawe ari smart kipe idasanzwe y'abaguka ngabo zatojwe bidasanzwe hata abasore bawe mu nkurikire namwe fanda mesema bahuye na fande mukuru kipe arayikusanya kumbe dore abo bahiga ibi byari bize ngo bigeze ahantu harinzwemo amashenge That RTO that killed Hawk got off a message. They sure as hell know we're around here somewhere. Well, if Terry's gonna show, it better be soon. We'll give him till noon and then we're out here. We got one last chance. Mouse. ngo yarebye mugenzi we 15 clicks. kugira ngo bava hano bisa n'abariyo mahirwe yabo yanyuma uyu munsi kuba bashobora kuba bakwizera ko bari bugitaye bakagenda amahoro kumbe hari ikipe ishe kubatora ngo yari iteguwe Information that Duncan and the guys made it. But if I know Duncan, I'm betting they did. tujye kubohereza gutabara bane If they wanyu did, that means they probably got Charlie up their butt. ndumva ko mwumva icyo tujye So the gukora rules of engagement are simple. If it's a gook, shoot it. amabwiriza y'intambara murayazi nayoroshye cyane mukagenda muri muhura n'utari mwene wanyu if it's a gook shoot him naba ari umuguku urasimbwa nindi kipe irimo kuza babahaye amabwiriza bagahura n'umuguku bakamurasa baje gutabara bene wabo kumbe bene wabo ngabo bakasiriwe shawo Didn't know if you move that quick, man. Sticking around here like that could be fatal. Well, I'd be out of this shit, wouldn't I? You don't think there are any tigers around here, do you? abatangiye kuganira Be surprised. nibwo basa nabo babonye agahenge byibuze ijoro ryose bareba bagenda bari kumwe Shit hate to end up being some tiger's breakfast. Vietnam baramanutse shawo abagabo baramanutse shawo babonye abanyamerika bari kumwe na nyiribondo niwe muyobozi wabo dore nyiribondo What's going on? ikijya mbere Sarge, I want you to do me a favor. nyakuba nagira ngo ngusabe imbabazi so I just want you to give me a favor If anything happens to me, nihagira ikimbaho if anything happens to me I want you to see to it that my mama gets this letter. ndagira ngo mama wanjye uzamumperera urwandiko send this to my mama just this letter uru rwandiko gusa kandi yaramurebye shawo Got a funny feeling I might not be going home. Come on, Jimmy T. we wa musore wasaze sha ninde wakubwiye ko hari ikiri bukubeho avande cyagiye twirukanka ze sinumvaga ibicuro yari mu mugongo hey rwandika cyo rwemera rero umuntu uri bupfa ngire ngo abyiyumvamo You do know? ohereza abasore sha mujyane mwoga hambirwa Abanyamerika bari biriwe ntabwo bigeze babaha agahenge na gatoya turaba Vietnam
nta gahenge icyo bita resting time ntacyo nta mwanya wo gukuruka uhari umuriro mpaka hamenyeswe field of fire ahantu hahanirwa umuriro field of fire kombine yarisha kubakura aho ngaho American chopper mukarage wavugaga ngo u Rwandiko bazaruhenye na koko bari mu gihe mba batabaza Sergeant aramagara muri yehe kuri hano mubona umuriro waka ni musi barayipimye abagabo wey uko nakasutamye barimo kundasa ndigendeye wowe Forget it, we're catching some major shit here. We're gonna try to make it down past the border. Roger. Ujya bavuze ko bari kumwe nawe indege abandi nabo barayiparika kuri landing zone babuba ko nabo mbona haguruka sha twigendere haguruka tugende ntabwo je bandasa he Forget it, we're catching some major shit here. We're gonna try to make it down past the border. Roger. Ujya bavuze ko bari kumwe nawe indege abandi nabo barayiparika kuri landing zone babuba ko nabo mbona haguruka sha twigendere haguruka tugende ntabwo je bandasa hejuru y'abantu mu batatu barabatayi basi abagomba kwirwariza bagomba kwirwariza uko bigenda kose bene wabo batinya umuriro bareba bamuhaye ariko umuntu yakoze n'umuntu bwa mudomoguye nabwo nimugende ngo haguruka tujyane wapi ntabwo bishoboka nimugende tutari kumwe go without me arangije abaha umudari we ikindi yakoze cunga ubugabo burimo kuza kandi nabwo byibuze abandi bafata inzira barongera binjira amashyamba yabaye amashyamba umukomando unaniwe umubwirwa no kwinjira amashyamba bumvise iwabo imbunda yarasaga itakivuga bamenya ko hari byamurangiranye Kabondo niwe ubayoboye abaguku Kabondo ayoboye abaguku yaraje uko yakaje Kabondo arajya kugira hagera agasanga abasore bashize ibishenze amafunzo byafatiye hera kubirimo kutumara bagera kuri mukaragiye agihumekamo Kabondo Wow. yaramwirangirije ngo iki At least we got friendlies in there.
kandi nagezeyo kabisa. Any difference to the NVA? Hell, they'll just go right in after them. By God, so will I. Ubutaka bwa NVA undati cyane. Sana udufite umugambanyi hano. Barabanje bafunguruye. General. Duncan is sure somebody sabotaged that radio. Duncan abasore bisa nawe yigeze akora muri radio yabo naramubonye bagiye kugenda. Yesterday he made reference to the fact that the radio wasn't working. Ndetse buruko turimo kohereza operation yo kugira ngo dufashe abagenzi bacu turasanga babimenye. Agomba kuba ari umugambanyi. Come out. But don't move on him unless you're sure. Mumukurikirane ariko ataza kumenya ko murimo kumukurikirana. Kumbe Duncan muri iryo joro yaragiye kuri radio nanone. Bapanze indi operation yumva. Ko bagiye gufata indege General yashakaga kwigirayo. Dura kabari mubonye ba Mukamana. Duncan uko yakinjaho yinjiye. Asa n'ugiye gutanga amazimwe. Kumbe bamukurikiranye bababwiye ngo bamukurikire gusa atababona. Hamwaza gutangira amakuru. Bamugezeho bas Game's over, Chief. Yirarangiye ki Duncan Chief. Let's think about it. Na kimwe ngo watabara twakumenye nta utakuza. Yarihaye. Kuko fatira umukomando ugambana. Yahise yihereza nta bintu byinshi. Bamufatiye mu cyuho. Okay, tusia back now. Baturi imbere gato na mwanya muri tukabafata. Ko to enu bakto maulen. Jin mei tai chong. Adin chi hai. Onko Saudao. Choisea ngong toi now. Bababwiye ko ngwahira abandi banyamerika bagiye kuza. Amanandu ati nakundi tugiye kubategera muri Elephant Park. Cambodia. Niyo General yagiye kwishakira indege muri Cambodia. Cambodia Vietnamese border. Cambodia mu Gifaransa ngo bayita Cambodia. General yari imanukiye muri Air Force aza muri Cambodia. Nta kindi cyamuzanye nagomba guhagurukira ubwo ajya kwirebera aba basore. Look, I have now talked to everybody in this organization. Got to understand that we must make another attempt to find these people and get them out. Cambodia ugiye kugerayo yasanze ari abanyamerika gusa nanone nta birindiro bahafite. Where you want to Reka abanyamerika bake cyane na ambassadeur. go, they're out there. Ground point monitors the NVA radio traffic. NVA bakomeje gukurikirana uburyo twakoraga kuri radio ndetse tuma kuri bagenzi bacu. Abasore bacu bari mu ntambara mazi abiri. You don't know exactly where they are. Nyakubana nubwo ubutsa twaguye indege nta nubwo uza abasore bari. Gone tomorrow, I'm taking a chopper up to Backtown radar station. Akadege dufite ni kamwe gusa gatoya tugafite hano ku biro byacu. Niba wakomera ko ngutwarage nagutwara undi witanze kujyana na General. General yaraje gusaba akadege Mr. Ambassador yarakimanye. Niko kadege afite ko nyine kandi bakajyane baje gutabara abantu bataza aho bari. Umbe ko kabantu imvura irimira n'abanyagira sha. Mu gituku sha. Wahura n'abavuye mu bintu nk'ibi ngo janguzi ko ngo mwibuka Manuel ngo muri aho Manuel ngo duturanye munsi yo kuri paruwasi. Muturanye bice abagabo ko baca amatanura yakumuriro. Ngabo mu gituku naho kuryama hari ntibararyusa umunsi wa gatatu. Impamvu usanga n'umuriro umugabo ijisho ryarahiye. N'amashyamba bari mu nzira bagenda babateze nijoro. Batege mu mashyamba.
majoro baramushaka nabi cyane katurori bagabo zirashize Your point. There. nakuruka bigomba kuhaba iminsi yose biruka Okay. Hey, hello. raka Hello. Chú cao tìm riêng anh nguy ngờ. Anh còn nghe không? nawe wombye bihagije munyohereje ubundi bufasha Anh người nữa. Anh nào. Bài chưa âm há trời. weva mu kazi Thôi nào. Cho thật bài chưa? I'll handle it from here ngiye kubyikorera ubwanjye nibereye hano ndabona nta bundi bufasha nakongera kuguha uyu bamuhaye ubufasha bwinshi ntacyo amaze Allez. tujye ku musozi wirabura tubategere hariya bagiye kubategera ngo ku musozi witwa Black Mountain banze kumuha ubufasha mu kabondo yahombye abasore benshi none ngo yashakaga ubufasha kumbe gomba abasore benshi aba nabo yari ikipe y'abantu buzuye dore abasigaye da bembarwa n'ubundi batari benshi bashize mahoro sigaye abasore batatu na meja wabo You're gonna have to take Wilson. Can you do it? wakomeza kwihangana wabikora kumbe hakurya hari uwarambiwe hariya hari urusore rw'ururasta rumwe rusenga cyane ruba muri meditation majoro nawe ni ndembe we none amaze iminsi irenze yaba atarya n'akantu na kamwe kuva bamuhanurira mu ndege baragenda gwirirana hano biranga Arjun, he can't go any further. Fuck Laos, he can't go another 100 yards. waje maze arayimutunga we What the hell do you think you're doing? uri mu biki A waste of fucker, man. Look at him. mureke tumurangize murebe Get caught here, we'll be dead too. natwe turapfa mu kanya gatoya barazitungana kuriya aragira ngo bamurangize n'ubundi arenda gupfa ngo kugira ngo bo bataza gupfa none basira uyu nguyu hari uwaje Sergeant nawe karayimutunga No one else is gonna die on me. nta n'umwe uri bupfe turi kumwe Fucking liar, man. urabeshya wangu urabeshya mwana Oh, that's what you said. ayiwe usumoye reka kubisuruye ubwoba bwagira ngo bamurangiriza tuza ntabwo uri bupfe Almost home. turasa naho tugiye kugera mu rugo we are almost home home Because if we don't, Jimmy D, Hawk, and Heavy die for nothing.
kumbe muri Cambodia ruhagurutse n'imbunda ye General ubwe yifatira inzira David Caradine amazina y'nyakuri haguruka sha yifatiye inzira ajya kureba abasore be nubwo yagendeye gisirikare yaturutse muri Cambodia n'icyo agiye kubitabarira nta wundi bajyanye abasore kumbe byari byabarambiye nabo basaga n'abenda gukata umupaka bava muri Vietnam bajya muri Cambodia iminsi bagenzi ne yari operation iminsi 2 nambarira cyakomeza ubutabazi tubonye mu nzu niyo bageraho kare nibyo tutazi ibigabo mwibuka twumvaga bivuga ngo bigiye kubategera kuri Black Mountain ku musozi wirabura menya ari bo buyu. Thanks, man. Black Mountain. Haricho mutabonye mutabana kumba bagabo Cover me. munkavaringe cover me mundindire ndaje arashe imbere uyu nakamba kambajyayo numurambo giye tu mingana kuri ukajya wenyine katurori Toto right there. Hey. Abaguku aiwe fande wanyangorwa ya mibi abaguku bari hano we mujye hirya ari mu bashingurira we munkurikire mwazingo hanyuma namwe merezano sha kabondo ashiramo gihe cyo gukomanga kirageze muri ronyamuri ruri hano kumba kadege kari mu general yaje kubitorera kandi aje wenyine nta n'ubundi bufasha general aiwe fandi shani ndembe shafu n'inzara umunaniro inyota y'umumbunda shashi hey Field of fire. Ubonye kuntu igitumba bagikaraga hariya nawe umwana rero nyina niyumve PG tangira kubafashiriza mu kirere afite imbunda yari yasoye nayo imukorera neza cyane indege barayibonye irimo kubafasha munota wa nyuma munota wa nyuma kugera kuri
muri kagasore ni kamwe kavugaga ngo reka majoro araza gutuma bose bapfa, kamwe gakunda gusenga cyane. Sergeant yakagezeho ntako katagize kari karwanye bishoboka. Meja Dore gicumba mu mbondo umeze nabi. Zenguruka mbahereze bari abagabo sha. General David Caradine yabonye uwo ishakaga menja ngo barimo kumwirukankana katurara ubugabo inyuma. Ndege barayihindukije. General General David Caradine. Dore gicumba n'umumbunda. Abacani ubugabo buri. Ndege aparitse hasi avayo. Umusirikare nta bwoba ntaki. Uco! Muzakuri no. Ihute mwana, ihute batama n'umukundi kuguru nagezeyo, ihute. Yeah. Ugenda muvano, get out here. Ihute mwana, ihute kabisa mwana, ihute mkuzi, ihute n'ubundi ngezeyo. Ihute nsagu bacu. Kumbe mu kirere bakiraho dore hakuno. Bitwa meja ho, umuguku nawe yiyiziye n'indege ye. Abasha nakadege Fandagwa mu cyobo. Niba atari we winazemo. No arabahigana bana y'igitoki. Shiramo niyambo nijya mu rutoki. Kadege kawo bakaboneza biranga gakurura ubundi bufasha mwuka cupamwe. Ibi ni iki ko iyi ni nyatsingo reto bafite nyatsinye hejuru. Muzamukana izo ngabo ku musozi hejuru. Majoro turakumva over. We are on the way. Turi mu nzira turabateye bahaduye. Yewe data wariwe zata we. David Caradine yagukina udufilme twinshi harimo POW The Escape, yagukina kandi kitwa True Legend ka 2011. David Caradine injira wokahambirwa injira wa mushenze injira ntabwo napfusha abapfu benshi injira wa mushenze hapfa umupfumwe ntabwo napfusha benshi. General barahagurutse harusigaye ku rugamba hasi Katurore
baramutaye kandi umusore mararwana gusaba guku ni benshi. David Carradine yewe zata we sigaye mu mazi abira nguye ari wenyine n'utuguru duduye na wajana yewe zata bamuri inyuma we seta burenge yakomeje kureba hasi arashaka mugenzi we Sergeant aracyari hasi. Sergeant yari umugabo kiza gutya aramubona hakurya nguri yaratungutse nguri fandi Sergeant yakoze ibishoboka ntabwo ananirwa gukora ubugabo inyuma ye byinshi cyawe ngwino nkwereke icyo gukora makaboko nkwereke we baramutakiye maze agenda yicundeba bana dutahe ndi hano dutahe ndi twicaye hano abo bamujyanye mu kiraro yitundeba shawo uwo warose ayicaramo. Generali yararwanye bishoboka paka nta kindi yashaka n'abasore kubasubiza mu rugo. Yacyuye babiri majoro barwaniraga nawe baramujyana kandi mugabo bw'abasigaye babuha imibonjo. Sergeant ntabwo yongeye kurasa urusasu rwe yagiye areba imidari y'abasore bari kumwe. Yari ikipe akunda cyane yatashye wenyine muri ya kipe yose. Ikipe y'abasore yemeraga abasore bari bazi gukora akazi nuko bagiye mugenzi bava mu menyo ya rubamba. Filime nayo Imana ishimwe irarangiye ubwo ndabara ko yanyashizemo ubu mba nangije kuyabara mba nyarangije. General Command yari David Carradine, Sergeant Duncan ni AB Lotima ni wari Sergeant. Mwakoze kuza abantu bakuru impamvu mbakunda hari utayizi impamvu mbakunda ni kubera urukundo rwinshi rwansaza urumva ndabakunda hanyuma kandi kuri cyo ntuyicikwe turacyakomeza yewe